Mutageri gankurombero keri nonto bwathina enu yagia ya kimitambo endere ugatuthie na mbere na Nteto cietu. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire narugoretie mubango omweru wa kuromba mbia ciambacari gutumira mutandao wa kiriu aruthite unikenda kwithirwa kwina Weru na nkinyagia kubuthia mauntu kiri unenkaniri wa mbaciri ino. Mugana wa mbia milioni 100 ni kwirigira kurekerwa kirima sekondari na nkinyagia kiri cukuru cia Thaa. Thirikari ya kaunti ya Embu itongoretwe ni Gavana Cecily Mbarire kuvitukira ruvonge rwa ukinyaniria ni thundurite njira njeru ya kuvoya utethio wa mbeca cia mbacari. Njira ino njeru iria igekega kuvitukirira kompyuta igatethia aciari na arutwa kuvoya utethio uyu nevenya na kunyivia ngarama ya mutaratara uyu guonthe. To launch our new system, digital system of application for bursary. Tunajaribu tutoke manual twende digital as much as possible, ndio tusikuwe tunarudia the same data every year. Ikuwe sasa itakuwa rahisi kufuatilia yule mtoto alipata last year. Guko Mbarire akiendaga kamite iria cionthe ithuritwe cia wandi ngurani cia mbacari gukorwa na wigiririki wirari wao niguo gutigirira ati aria magwata utethio uyu kuma kuri kaunti makorwe ni aria mari na bata makiria. Ukifika kwa ile kamati usikuje umevaa kofia ya governor na mwingine avae kofia ya MCA, mutakuwa mumefanya makosa. Lumwe kametere no na murasabu andu wariko ari amwe kugundu gauke bau ukiuga ni na list ya governor na wengia ukiuga ni na list ya MCA ciana irio ciothe iga apply, they are your property as a committee. Mwaka uyu arutwa a secondary na a cukuru cia mathomo ma njara ni makugunika na mwigana wa ciringi milioni 100. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akiama magikundi kia arimi ma mira ni maugite mo marirwero ni rwa gutetera kimera kia mira na gutigira mira itikugwetwa ngurubuni ya ndawa cia mbogita ni na kada ni maugite makakinyiria nkinyagia abunge methirwe makirwira mira irutwe kiri ngurubu inu ya ndawa cia kurebia no ntumira te ndawa ya kurebia nkuruki ni macoketie nkatho kirisiezwa urimitawe mithikari nturi ni nontu wa kwithirwa akigira mira milioni 100 cia 30 mbira ni cia mira na kuga mbia inu ne inenkanirwe kiri gikundi giki ni kenda murimi wa mira na mubiashara akethirwa akigunika. Akamite bakia makia mira kumanya mbene kijekene ya mira Growers Union batongeretwe ni mukarite wo Moses Lichoro ni basi umerete Werune na kuwabatekira bakangangana na kinya kwaranira na tongeria bo utira ni bakuthetera kimera kia mira kuritwa kiri na kanda ya ndawa cia kulevya. Na ngwenda kwira leaders betu tutimama mwanga tuhakikishe atongeire betu ba Meru County kana kuma MCA MP mwanka governor mwanka CS yotu bithikale nture bakwatane bakwa kintu kimwe kenda tumba kwariria kimaki tukimba kuona ndawa na ngesogera pia renge CS yotu bithikale nture na aririe ntukwira arari ntukarura ke kiwanja kia ndege kana ndege cieta Israel nyawe auwa hakikisha mira eweta mwanga Israel ndoge ciongelwe ningo muromba baba mwabo yetoma to rungu na to baka to rungu na tutebua ino ne formula tene na ina Germany wayo na ina bai Germany yoyo na ina tongeria wange bande na ina committee very strong na bi malengo ya yombe ni mirete zumbe yumale kinaganda muno kire ambunge bonde ba Meru twina mubunge azula wetu ndu twandani kilio karitho muntu ice mantu amira sana itukuromba watane vya bunge ba Meru bonde pandike motion yo kwendie bunge kenda mireri toke list ya kanda lakini bayo andika twina pillars bele ndene Meru County bathirikare Kenya Kwanza mweshimiwa Kadhuri Murongero senator na waziri Lintore baune bwantu baruto baraba number 1 kana bambere na baba kolokere timu ya to miendi mwanga ke president nwe kenda ari na bunge ba Kenya Kwanza beta mbunge support motion yo kuruka kenda mireri toke list ya ndawa cia kulevya ko ndiromba kire atongeri betu atiri itweke siasa cia 2027 kandu
turwire murimi o miraa na mubiashara o miraa ita siasa rieta atia bakiaria na Weru TV akamite bani basokerete nkatho minister wa urimi na ndethia mithika Lenturi no ntubotengira miraa kigina kuma kiri ministry ya urimi kia ukiria murimi na mubiashara wa miraa ito mucokeria nkatho no natengete kigina kia miraa wa 130 milioni kenda wita gutethia arima miraa bakuthuria ndui na kubuthia miraa recharge itugwiri tukuitai sauti ya waziri wetu Lenturi akieta mantu ya miraa na thituraibiru obo na aramietere akibokaira mananazi ndre mbere kuma ndrene Kenya no tire ingi yaumara niu iranjiririe na no umite kuria thoko eu ku turaibiru obo boya muno riraraberire ndre ni chongelo ingi nikenda miraa yetu nio ikona kanya kakona ndege nikende kombo kinya Israel ku ndi tumucokeria nkatho che mwanya muno na ni tukwirwo nwebu nene muno na naginye kinyo riu nareke nobua akira wetho nakanda nigwa miraa no mwanda wacha kulevya baraka bakorota no ntobo batabwithi recharge yuturia miraa nenda wacha kulevya koloki ne batumite ntumo kirendu inkio ito na report ya kona 10 drugs ko kango kuromba edu ni kiongozi tafadhali endia mromo yoku bora wendakia lakini wachana mambo ya miraa na kiongozi atuma batu tumuzambulia sana turantu bembe no tutekwenda ubaguzi nareke kwa miraa ndawaze kulevya ito ibiro kinyarira wa miraa neri yaro ngarine miraa bwiri kurero ngarine kinyenga bana muthambi ongare akona matuku akamengirini ngurundi rari yaro ngarine nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa hatukie kanya ga kunogoka banini utikathie no kuningushoka na Nteto nkoroki Kenda kutheremia na kwagirithia kimera gia kawa no mwanka twiji amwe na gucokaniria mathugani amwe igurira kimera giki kia bata kwariria kimera gia kawa jakio the coffee summit Kemero weekend ije tariki 8 kenda na 10 mweri juju Nteto munini wa rais Rigathi Gachagua uranwe mubangani wa kigomano giki atetheretwe ni minister urimi na ndethia mheshimiwa Mithika Lenturi. Tunajua uchumi wa Meru pia usapotiwa sana na ukulima wa majani chai, kahawa, viazi. Now for the first time we are going to have the coffee conference kutoka tarehe 8 mpaka tarehe 10. Ibako gwatogeni arimi a biashara asiasa baraba dhuri na batethuri na gwatimbaru bakimera giki kirimara kionde ara mukawe na 3 stairs Meru ntuko hizi thato tumureke kawa sharuroko. I wanted to bring to the attention of governors in the coffee growing counties that we have a stakeholders conference in Meru starting Thursday the 8th to look at the various laws, to look at the various interventions on how we can make interventions in that subsector. Kigomano giki gia kwejere moko emwe aja kiri Weru TV kenda tutigire nya murimi ura Wenturi ne buru na kuthariro ijaraja gweta na mbere kigomano gia kawa mukondo ja kiri mara weekend yeze. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right Season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download Star Times on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. Star Times, furahia maisha kidigitali. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu ili Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu ukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hatuthi na mbere na Nteto cietu a biashara mathoko ya kibirisha na atori mao ni magutitani kuongereka kwa irabu ntereinu onturia makuga ona irabu imwe itina nkinyagia barua na ni kwendia ona nchobi ndegeni watho ori thirikari ithiritwe kigeria gukandana nayo na kumithiria bururu ni makuria thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira bondi ya nchobi ni matige kurenga barua cia kwendia nchobi kana barua nkinyagia cia wine and spirits na marenge barua cia biashara shingine kenda kuomba kwa thirwa nchobi ntere inubururu. Kaitene kawa kuruba kanjwe njuri ncheke atongorero maturo wamona thirikari mature na itite nambere na kurwa na nchobi shibango na iria ndegeni watho riu biashara na kinyato ribathoko ya kibirichia bori betite nambere kumaneria wongere kubwa irabu bya mirengo thoko no yentere ijinaria nchobi usabirwa nyu kuma kainda kamukoyo etanda kiutatana watho bwa thirikari bwa wendia bwa nchobi na spirit yero guro ini thorokere rora thaijere rora 6 anto angaba kolitaro kwa angaba gwekera chabi na muntu ojo anabaroga tweta ko mu approach na chibo na anto banyumba 10 agokeria baroga tukeja kugeria kugurwa na nchobi yaramu cho irabu ne bibi biyaja ni baroga muntu agakwera na baroga imo irenda rungurwa metha inge irandu nyana biondo anto bakethioroka nande ogwe nyetha no kwerwa ro nyumba 10 kaanga bachikarisi na nyumba 10 na machibo bora ne anchobi oni kuona gukira mano nto kethira kwa wine and spirit kore rugoro asare asi 6 anto bakauga abakorita noko umamai bagweta gwinterview na license ya mtu irabu Thaa 11 chobi ne nyunyago no to baraka oni bedaronde ome 5:30 imbedaronde ome angaroko angajitaroko na nyamuthenya na nyatha yegathiuruko irabu ibitha bioni lakini bachokia miari yao anto banyunyaira ndene na riwiromba ria uri nene kiri thirikari ya kaunti ukulukira rwangiro ya ni barua cia wendia bwa nchobi ye mathoko na yaruo likabon ni ushunku na muno kiri kunyira bubi na kuwatambaru biashara inge cia bata mathokone kiranko romba thirikari ya kaunti ni totaurirwo irabu hoteli chiongereke irabu ibyo binge nkorokio hoteli anga yabo tharime wow keke bati license ekejanwa gogatigwa gokethwa gotena unkumania irabi wikae wabaroga byabyo qualify na bungi ni ondungushanyo keberesha thokone isho kaita buru nyuma ya mbogita nankoromba anto bako bakeberechia bamwe bagoja nonto chariere agotokaria kinya batwe itogwete nyana tokogore nyamirigo ya karate mwene mundu akendia jaire bokathinga tacheria na nora wenda chare no kuona thina ku cheria ne bati okauga ketha mundu ijo enderwe jare ko gatamanga ngombe che muntu kojo kekajao we mwamba nkiripotera Weru TV kumabori mbita wa Kelvin Kimathi. Hau ni boto kurekeria Nteto cia Weru Thaa Mugwanja ni wega nuntu akona kanya kurumira Nteto cietu ciingino na cia Kenya Thaa 1:30 kiogoro mbitagwa Wanjeru ithira na muthenya mwega.